Stajao sam na klupi u kuhinji, držeći se za stol i gledao zapaljenu svjećicu na torti. Moraš puhati, Zlato, rekla je mama. Nisam ih htio poslušati jer mi je bilo zanimljivo gledati trepereavi plamen. Potom su svi oko mene stali vikati da moramo gasiti svjećicu, a najglasnija je bila baka Helena koja je htjela što prije kušati čokoladnu tortu, a meni se baš nije dalo igrati vatrogasca. Mogao bih ja puhnuti da obavimo to, ponudio se Žarko. Niti govora, obrusila mu je mama. Svjećicu mora ugasiti slavljenik. Puhni, sine, položio mi je tata ruku na slabašno rame. Pa nećeš valjda na svoj rođendan raditi probleme. Zašto bih ugasio veseli plamićak? Da se nisam morao pridržavati za stol, čak bih i pljesnuo koliko sam bio oduševljen njime. Ne razumije vas, trebalo bi mu pokazati, mudrovala je baka. Hajde, dušo, pokušavala je mama i puhala prazno